Muchara bitu wandeshika wanyasama ononyeteraje wangadi obusungu ni obuterezo izeje niwe wana wasigani sasa niwe izaturebe ngambira busasi bwanyo wankabya no kumanonyetaguza nonyetaguze biki ngambira tore ari yoko kuriya kareta wiza wankwatira miza nanyo mizi gona gagaje kugisa umuntu atari yoko kuriya mwesa miza gwanya tuwikuta nenda koretere kimwe nyona rero nungu mchiyumu noteka niwe nyabo kare kare bumako mbukureke manya baruye babakwata je kande witwa baba byo ni imbere ngande kwa barwara bakoma urorya bafaza soda ona mukazi ndebera turu nyobo kabzo msisa narya narya no soti bomunda babata niko kumukire kwato yagabuje emere njiji wana enda mizonga nyo nakora shi naje na nyo wankabye niyo kanya gendera ndonde kundaba wagawa wabire ne kivuga kare vai dena nemere yansi y'abantu ntamirwe n'ebitogo byaha takateka nangwa kanyama ona sente zibarese zona kusanga nindi ebitogore naja turangwa yatake kidoma cha soda na mizu konka abarebe ni muswera mukunzire rebe cha kunkora abantu tege bitogo no biryote ngwire narwara kurukuriyo nkuzaza na bitogo na nakukore kiyo wayi siza chantamere kasitana chiri sente zacho zabure nyo kamfire byo kugiga byo byantamere no kuntamara kanje tere na kwejo kanje twegambire hamwe turebe kiturakore hello asho muzo wanje no gambaje biti niwe birebo ukamburaho ubu mwana ni impurani kumisingo bori nkahi ngakurebaho nani impurani nyenda kurebaho ine pina nyenda gambaho niwe so tinkumobaniza kurebaho tinkumanya ngori nkai nahamanya hori mbona hori tocherwa katabari yani katabari yobani katabari yoha ahaho kare mojo wanje bambi swita kanje zengu sange mozo wanje yichireho zana motoka tabantu kabaresera amani umuzi wanje tabantu mwese ama motoka onashiwe ngiyombere kusama motoka nigora kumanyanyi zeshita action. Atia chawa. Wenjo chawa. Chawa atia. Mwana wari busy ninga. Mwana inebina ni ngoroko muka. Natakwenda bankwati mukubisonyi ne kurabuka. Konka bwe najani kumisinga ebina nyenda gamba bina tibyawe konka bwo bwire. Ati tukiri hamwe. Ati reka tukure program mazadi nyuma nyoti nyene byo kunchereza cyo nyoni nyenda obe nanyi. Wacenga atukuri nyine ngo yobe nanyi hatiya ni nkwetaga so twaza kora program ati wakuse ryari atokuyija kasitanye nesumu yawe nyabo mukakampike yondo ndeke ndababiha bihe kindabashoboje deni nyene nzakora ki
tubarikirize noza kora nakutereranisha then kuturazokwe hatabo mukantu bona kuba mangisa bwanyuma ngo no mushija nkebyo kare ni uko kubimanya nkatu nore yananinda uka nantabagambire kare kare mazimo reka maze reka sora hero nkoreka kaporota kinguzira aha rero usibureje action. Mas mokshoro Bueno mtiza wofuri. Wene atikamazi. Nota kampeni changa baze. Mwana weshi. Yewe. Ati wena ko yizwire wena ko gomokire no. So, ati mabu yesente. Ati noreba. Ati manyere kature. Ati kuruga Shumoti kumara yo kuri 10. No kumara yo kuri 10. Wana na kwitu. Ata haone yinguzira. Masima we bare. Masima kuri umushira planning abiki kintu bonabona. Kugira cyaho ubwo ine nyowe. Cyaho. Masima mushira no map planning amwe tikaburo takushwewe. Banzo irebe wano smart ogomokire no gomoka nyo watera ka surprise. Kari ikankusibure nanjagwira. Bye. Kari bye. Saka fatwen turebana. Utera kasumu bambo kirubwiro takacererwa. Masima tindacererwa. Bya speed. Tindire kintu. Tindacererwa mazo. Kari. Kare bambi manyi nimsibura butakusibura manyawa njenda. Bambe generavu. Kare bambi. Kare nabude nagenda ntamazire evyo nakakanta abo mukabatambuze inani. Kare bambi asa ugiro bwira bambi. Aheza ndone zina aheza. Jana nichinyiriwe. Kana isomero tikanchinyira. Yongera kunyira. Yama. Nana nichi. Nacho ati feeling. Semirgodon. Yama. Utamanya na motoka naje ya boss no kuba ya boss utamanya motoka na nawe no muhanda gutaruko ko kicara champunzi icyana champunzi yama Dadi wawe akarwara kandi ubu bakandika n'ije sini dadi wawe akarwara ubari kahi koka nitekateka umuriye genshi ningeje abasa kubara konka tugene tuzakubuza abantu niko konka mazima angu akahendeka no kimanyecho obe wachimanyiri hasa kashasha buzima shombwene ya ikayatutambuza mazima bizimazima akarwara Sebo. Kuargano yomba wena no enda kunyitera hanga wanje. Ukajya korwara obura nakutumanisa buzima ko kabire muje bamurebe wena kahende ka wena byaho ko kuzundira muje okoraje Wani kubenta yamba buzimazima mu mwani wanje akanterera mushija woda kuza kabiro muje dadi wawe de ebe ndiye izire kora mutawe nebi esi mushija nango heno atiko kabire munakiro buzimazima echo nchacha kuresura mutawe omwana ngugu bambinjira school fees ngugu bambinjira rimu yempopora bambinjira buri kimwe cyo nakanika takini uryawo ryo mutawe nguyahendeka yahendeke biki echo nicho chikubabaza
nawe uhendekire mpora buzima nzima takusasiba umwana wa bisoka hendeka norugaye umwamaraya umukucecera umukora umukwiba aza babure aza nani kubuzaniye doga rukemu abo kuvuga umwana ogu na itage ibintu binje shankezi ngo ryohendekire Onkasko izatora musia wazo warogota karoboti ona tora musia uno mutwe usanga ruwire nangwa tujya mu nakuretera amatenga gakani okanywa nkora muse cyo mu mashemerwa cyangini njya nimbona bona no mwana bisu wagira ngo wizaha ari umunywano wanje yagambira ubwo umunywano wanje ho ukanonoze bya munywano wakasabangambe to ruwire to hendekire ibano jya mutimfuza kukimana mwasi ko manya ngo mpende cyo kuwiza wandetera cyo kwiza kunyombesa bwana mushija we na mbone cyandeta yo cyancyenda kubera njya ngo ninye mbunji nkaniza kwate kigereka ai baba yo zaza kunzana zanira noza kunzana zanira byo tibye nabenyaje ncyaye ndi gukora kimare yo kimare manisa nureba kinagwira hanse nasaza munonga ate binabenyanjire nganyanje kugira ngo abantu bareke kunkwataho ati nicyo kureba naronzo mbunje no kubunga bamurebe ngo bakabangire kunkwataho bangire kunkwataho ebe nibyo mukwenda namana mukama kunsha turi toka kimanyire mukama kunsha turi konga sika nasigirente zanje acyaro yo nebi nasigira acyaro mwana be nabwo school fees ngwentente oyino muri so wasigara kurisa uwasigara kushafura omwine ukamusigaye konka bakazi muri kanta kabacengera turi bangayisha utanja mu kashwero ndisha no ndi woko nani yenda kumanyisa onete zinasigira mu cyaro zona na n'amateka mwabe mukama kandi tukureba kandi tunje manchi y'umwana muto mani yo kuza kunkunda kandi tunje ntona to kundeba kunga useze byone binasigira mu cyaro na bakazankaye kaza mu hurrente ente ko wasigira wari alone okatoroka ukazo mu tawuni okawasigiro torari rero ni bakazitwara aza bamurebe ngo ente zanje zikiriya zawoshi nonda kumanyisa muzona bakazitwara deba mushisho wabirayi ne buri kimwe cyo nacyaro buryo muwe na rukutina watantya no kumnatiro no bidori byenkari ni kapashi nembwa shi nempunushi niki omushisho we no wabira ryacyaro arukutinwa buri yomwe ni watandika kuriro mbusofiri nangwa takabiri naho ni impora namo mbaza kutera no mukikopo utandikira kurira ati mucyaro kuko wawarga cyara ebigambe wagamba byona nabwo konka naenda tushindo tuzo mu rumo rubonire ibyukunze mu rugo none ni no busasi gane je bien planning hasa kurugacyaro omubunji nambanza sente obayineze warete tikuma echo nacho no kingambira wekire mani yo twaronda nyo kujya ndi musiza wawe bano buwandozire twineganira omubunji nambanza sebo nizire nakushanja babakire bandegana omubunji nakwachi ndiya wawarebere ni kwachi kati nkuri yabusa ndira katogo obeno nyenda nenyamashi mama nyama niyo nkura niyenda kati kunarwire mawe na hati ni pompu magona bure gwenyama edo maranjiji ya haibwa kare ozike manyo things tambura akanyama sewa kakaga noza kakaga hati chendezo busungu ati mucyara we ni plan nyewe nangwa plan n'abanyizire nabankuretire bizaro yawe bambinjira nakugamira bambinjira school fees bambinjira rimu yempopora bambinjira bitabo bambinjira kimwe cyomwe iwote ko buri oboyi mukane kigere kuza gukora obokora bitaba kaze botura no kwana tibakwereze sente zo kunanga baha yuwa ino mkazo wasanga ngo ni nkwana tuwasanga ni nyefawo asa iyo kuwa kagamba wa tuwasanga ngo ni nyefawo omuntu ayino mukazi narya ati ndiyo ni yakatogo konga bibyona no bigamba mutokumanya mbera yesi oba ejena ko yacuroka yakwikaho
Tano mani nyina becha kusirika sente zo mwana. Ebitabo byona. Bakakutomera n'orugayi. Iyo kana manje yibantumiremu. Kongo ninteka tekuri umuntu bakaba munsindiki. Engeri yantu akantumira tukurebana tuti. Sindikire muba munsi. Ninengeri iyo musaba singo yayo musi akantumira tukurebana nayebuza yantumira abwaje. Ebe byo nebyo kugamba obirugemu ekikuroze kukora nekigirwa ne nikishasha abo kuba mwana ogunayitaga school fees abandi bagya ishomero bari ombone nabo barache kubabinga ebyo kuza kwerwaza rwazo kaza kwezimbise kigiri hanuya mubanya bakantomera nindo na school fees echo tinkwenda kumanya hatereka mchate reka twese nafu nakantu karungi no manka arayifo yitu arayifo yitu twine itakarhangu atubasa turohicweka cyakuri ifo yortoche bachukuza Bachema ndo kukura taro kuse chimanza cyane tukuruho waba nicho yesigire ngubawoza kwerwaza rwaza kuza kwesibe bya bandage ngumaho tindita karyanje echo tichiru yo mwana wanje obo twangiza kujya tutambura no kutara omwana no enda some nanga tasoma bashatura kibanje basatura kuri ifu twera umwana nanye bansasure zo kunanka echo ochebwe kandi ochebwe kurugema sango twatera inabucha dinango tubente byakanyana biti watagira abanwani bawe nguyaze inabe ninde bani bijo muka iyo takubasa kubakambira bakagira kibakuhereza uriyo ko yesidamira kibanje konkankanye nko muntu nareba ngo mumwe kibasa kuhika kandi umwe kigwa abwenshonga hati ikora kikwatu wakiguza nencha karabana batukore ki ate kitwaza gukora biti yo pichekaze oho tangambe bichi ana sinyo kandi imbantu pichine sigara mapichi yo leka bo sasi ngo yona bakaditoma yone abeti hate bona nateka tenga ngare polisi yona iza kitwara polisi kwaze kujya ngundiye niza kusosore mitwaro 15 bitokota fire when hate kitwaza gukora na nateka teka ngo tuguze pichi narebe kiteka teka pichi kare yawireho dekati nkore inshara magezi gone tukutwara omucyaro turonda barakuvunjira omucyaro itakariri turteka abantu nanyina akasente kacheka chokwe ombibina niwe nteko omuntu yakubasa kwingera itaka tubase kwiyamuki akasente kababana wakireba bishi kuriya kandi bahereza insurance we twarana kuza ko yanditse kambi twara sente nyingi kandi ubwiro nkanti ne ko yanditse najya kambi rwo kunda ko nuko kandi rushati mwami de kuwaza kuranduka kujya nkego de kuwari nkego esofia no biro musofia ebikopo mbi ashe umukikopo mwana wera muki obushira shimiki Apana. Ejembera jirugemu. Wagaruka mama mucyaro noza kutebekana kandi noza kutuza. Wakireba. Embere je yo kubona yo kuzo mutawo nokaza kubona ejo twacyana. Wakano kundebera. Ni of course nitekwa kurebera. Kundebera katuntu wasafini. Nitekwa kureberera kuko niyo tata wabana banje nitekwa kurebera. Isimazi abo kubejembereje ato banajangira untakubi. Wakani enda twakora munona na mfunenga moto. Nyewe kukure kandi Adaba kuno. Mr. Life. Kajanto kugura tari garuka kuhinya yonoguma no kuhinya. Okuguru kajoguma kunanure. Iroti umukore semebi size. Shako wimuka muturebe. Yahangana. Kugura ine kore semebi size. Shwe yimuka muturebe. Ay mama. Noteza okugura ine kore service size kwenda kumanyire. Uche kuchira. Ay mama. Zahaska turebe. Hangarwan. Akugura manyire. Ay baba. Aniwereka kuboruga yehangane. Umura. Yehangane. Yehangane niyo ngo muntu mukuru reka kweza.
kuba kumekumanyiro korese bisa size mpora ni kuza kutuza nakuretire n'akabazi kibumba amagufa ogumoka sijeho buri kasheshe kwendo kuguru katerera na ninza kasiga n'abandi kuro waje ni wahura washasha nikuri nimba ninkoraho ahubwo umutanike saa zingaye kugira ngo ntakaba nazo mu toilet banchiriza kano kataka customer hagati ya shanki shayibiri ngenda ari ninkora zakasheshe we nawe manakwato sai bitaro kuzaye Guma ngo ndikuri ndiyo ninkora hano kwato uguma kwatege tandeka munonga nintino kusasa ni manyo busasi bwo muhende kinimba ninkumanya onkasi musoko kuguru kuzimbire kutoko nikuza kucendera ninga nikuza kuguma kuza nikuza kukira nikucendera nikwingana no ubu no buhende kikore ko akazi ngwe no buzimba naza kubaje aza kabaza ko ninza akasiga Mukashi, ninza kabika je mnonga. Kuno shakakira kushanga yeche kirungi kikunyerera. Cyakenyo nyozi kana abanyokamba ndi kirigira kikazayisha. Kanta kireba. Haza mushisha we bya nagambire. Bya nagambire toshe kuba wayizire kuno kashwera anaka nabakazi za maraya kunuya. Mustarai. Musawo obeno mushanga kai. Yo byabindesire. Mustarai freba karobu nako. Gumuka sijeho. Wara ahashwanka hakushasho gumuka sijeho noza kutuza. Ahandi mukuno hoje okireje. Hazaba murebe mumpendeke nanagabire nabigambire bi mushije ibintu byo wizire gukora naka no mutawuni ibintu byo wizire gukora mutawuni tongane nakubuze mucyara iyo naikano tongane buri kimwe cyone cy'wahura no mayo mutawuni nayo becere yo stokucumanya bishikota rayo mbetire okahendeka no banze kigarike mna nacugambe nico na kigarike nyuma no mayo mutawuni nyine muzi stokucumanya pajisa tokumangweza inaba kuba baraharbazo azanko iro kwamara wawe tuririya cyane murebe ngo wanye mu innocent iziteko mwamaraye urebe watandika mucyara iroko ati boba cyo kunyombe yarebere neibana arabo ntimaisa bitu neibana wankai kaka na mukazi twatese ya jamhuriza bere na mureba ni kokane nabanze kubuze no bani ituro obuno muri yango to gureba askebe na arabo natogwe nabicenga mushisha bonkozire bintu binsasira mutima biswaya yaretwa chi mwene kakugambira ebintu byo wizire gukora mutawuni nekitese kinanaja ngutwara umunaka no mucyaro kugarizo mucyaro rekozi ndiro mucyaro umunaka no mutawuni rekozi ndiro mutawuni reka mutebeze reka mutebeze mbo kwiza kurebera pakotiza baba cyo mutebeze jembo baba cyo kujob sunde reka mutebeze jembo reka mutebeze jembo ngo kubyatante unama himfutura aro musigazi muto akasubira umukazi ati kugira ngo umunywano wanje kugira ngo betine kirebero atebe naje atwonga umunywano wanje atofera atereka ngusipiro babe nwakora ki aragame nakuyamba mwera atikano manti no mbeni na munywano wanje yansije nangwa tinayanga bari mukazi mundu nangwa abayine namabunu kiniriye kirya cyo kugira ngo cyamabunu mwera ati wamusanga we iteme karata tokwena nakumanya kubiya tano naje nzabe namusugira kumananye nakukuryaka wasanga mwe yaeza kwa reka bamagunu bawe bakurebere wende odyenkembo mwana wanje ije kugenda amcha tajena no busungu bwondoke otajena no busungu otatongane cyo ndarebere wagarka yo mucyaro no garka ryari nombe ni no mucyaro nawe yataza Yes, tujya mufiridi kandi turiho tukwatira filmu yawe nyamurunje bakweta Embera Yensi iri kushyirwa bankore media na partnership bitu tubamani munonga ka Mr Life kabaka Don Zentuha Sky na Matina n'abandi bona iyo ni filmu y'amani tuza kukibaterera kwika na parts 10 twine timu yona kandi asumana nyuma ya kamera nkaburijo aya basi yo mukama nakora beyazine zedi mkaburiro wanda nono mana kupetera celebrity type I'm always entertainer
ekikuru turi mu field embera yensi. Watch Ankole Media, watch abana babandi, watch everything that we post there. We gonna boom. Girls, I love you. Abashije muzekora. Yes, Kairena Gabriel nakwatira Ankole Media Production, your home of quality movies. So, Drani na Mr. Life Kabaka super comedian Western Uganda. Country field. Turimuntu bakoromza no gwanyu Nyamurungi embera yes. Watch out. Yo, gono Mr. Life Kabaka gono Sky Dana. No mukazi wawe. Fire. Ah, gutu mukazi wanjye. No. Mukazi wewe. Asma nini kwa watu kamera basi ni DM Swaga promoter subscribe Ankole Media. Nani ya Mr. Life na yo muziki na Mr. Life Kabaka comedy Don ngano msubscribe ya ugundoni santuha UCC kana kabandi sasa kwa kana kabandi ndio sordo 20 y'abantu babandi mbakore ora imbere yes movie nijye kugitaha yo Achera, wakwasire kamera na mweta sindi yumva utarigemba. Utarigemba nico kikoma isomo runyango. utarigemba kachemba ndisyo mu nyanga abana bazantu basa ndi munsa kandi abama TV Nabandi bari yunibisha abama TV you are free ngo mu publishing ngo muzano abana bamanyutine cyaro mukwate ngo muzana episodes tuzagumana tuba episodes 2 buri gwa katanu 2 parts buri gwa katanu embera yes Kati. ugunwe director Kati.